I sad igrat ćemo iz početka, ja sam krenuo nešto malo, ali da se krene iz početka bolje, ne insane. Igrat se inače rađena po mnogo dobrom filmu, ima 7 delova, stvarno je dobra igrica. Mislim, ono što sam ja vidio na početku nisam puno prešao. Ali jeste film bolji, nije ni igrica loša. Watch out for enemies. Lepo grafike izgledaju. Vidno da ste i normalno. Now we will see if you can overcome your obsession. No doubt you remember the device attached to your jaw. It is evidence left over from your investigation. Here's what happens if you lose. Free yourself from the device and pursue me, or sit there and let it tear you apart. The choice is yours. Faggot! Ne piše nigde vreme, to je kasno. Da. Where are you, Jigsaw? I won't play your game. I won't! Jel da? Pa ima da igraš. Ima da igraš. Da, ovo znam kako je da vrata lako. Sam prvi put mislio da je ovdje cat pa se muči, u stvari je sedmica, kako ne znam. Da, ovo mnogo liči na cat, ne liči na sedmicu ni malo. 4-3-7. Ne. Slikica. Ništa se ne vidi, naravno. Eto, jebi ga što je da to radi. Filmić. Ušta je udario majke ti u prazno ovako. Maju, da. Detective Tapp, you must first find the object in the toilets to unlock the panel. As for the toilet, I've gathered refuse from the obsessions of drug addicts. Now, Detective, dig through others' discarded trash as you forced others. Samo ti melji, vidiš što stavio na kantu televizor, da mogu da polizi. Ovaj televizor je bati izgleda ko... Bože, kako se zove. Ono za hranu. I suggest you hurry. Nema veze. Listen, this guy in black dropped something in one of those toilets. Što ne mogu da kopam? I know that thing is full of needles, but you have to search the toilet.
Uzeo sam. Šta sad? Šta sad? Šta sad? Kako je inventar? Šta? Son of a kitchen. I ništa nije puklo, jebika. Da, šta sad? Are you barefoot? Oh shit, look. Getting across that glass is gonna hurt. You aren't getting my shoes. Stakliči. Naravno nema ništa vratno. Ej, kao zašto ne bi uzao? Šta je 3? Nisam pročitao baš 3. Vratno. Pa i na 3 na 4 se pali, jer ti sunce. Ništa ne vidim. Prase, opa. Vidiš se lepo bio ljudi. Na. Opa, filmić. Some never appreciate life until they have to work to save their own. They go from cradle to everything. I show them the possibility of death and the sacrifices they have to make to stay alive. Jalla. We will see what sacrifices you will make when the time comes. Pras, morate pras za sve krivo. Yes. Jel' šta sad? This is the first victim of his obsession. He should be able to hear her, but she is drugged. Tab knows how the game works, and what will happen if he does not release her in time. Hide the key to herself. Baš da ne značam, ti baš da uzem key ovako ljudi da nabijem njeni nos. Vidimo kako će da bude. Pa nemaj po nogicama, brate mil, pa znaš da imam... Sorry, buddy. This is part of my game. Nothing personal. I'd grab something quick, though, if I was you. Ajmo pizdu... You're the reason I'm here. Ne, ne mogu mi biti što. Humiliation. Šta kaže? No! You said you'd free me if I brought him here. My game is over. Pa nemoj se. Headshot. Pa što nećeš da se igraš lepo? Ljudi da se igrate. Jebi ga, šta da ti kažem, što si trčao tako? Ništa zaključeno, naravno što bi nešto bilo odključeno. Ne. Opa. Šta kaže? Ki? Pa to mi reci. Što treba da uzmem da ki. Aha. Ovo sad. Plan. Evo p***. Da, lojka treba se izdam da. Da.
Opa. Svetlo, No shit. Pipka mu stomak. Odvojio se vodim. Ova se cepa kožake. Jebe. Ključ, find the key. Sve to lepo samo... Zagonetka, please. Dobra. Ne, ovako... To je to. Pa dominacija. Dominacija. Što mi tako zatvaraš vrata, PDV? Not all my subjects protest their games, such as you, Detective. Some seek purpose and to be tested. Some even create their own tests. Jel to? Ovn. Šta? Elder? Opa. Pa ovo se nije kretalo stoje ovdje. Baš. Sve to ništa. WC. Bog me će da natre. Ajmo ovdje i će neki checkpoint. Što nije da... Aha. A ne. Kako da prođem sad? Aha. Ovda. Paci. Dobro. Ovdje checkpoint, evo ga checkpointu da završimo pa da nastavimo sljedeći put. Hvala, doviđenja, kraj. Kog da ti dala, ne znam, ja, drugi, valjda, ili prvi, ne znam. Eto ga, poz.